Dobar dan. Dan. Kontrola prometa, vozniško pa prometno, prosim. So. Veste, da imamo eno akcijo? Kakšno akcijo? Kakšno akcijo? Dobar dan je bloke alkohola, imamo akcijo, izvaja se kontrola. Naša patrola že cel teden preverja stanje, kjer pijan voznik na cestah dela sranje. Ste sumljivi psihofizično, lahko naredimo test na droge, če vaše obnašanje je rizično. Preverili bomo tudi, kje ste se napili in pol šli tja in malo jim zatežili. Slovenija je po porabi visoko nad povprečjem in da se ne pozabi, dokler to bo običajno. Alkohol nam praznu bo zdravstveno blagajno, tako da ne ga pi, boste karte topil, ko postaneš orkester in mi dva mila špil. Ampak najprej pa ne zašpila fula, vse bo kul, sam napihi 0-0. Pihi z mano, 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 pihi z mano. Pridi z mano, 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 pridi z mano. Ej, a ti ste že cepu četrtič? Ne, Zakaj pa ne? ker sem se subscribal.